motor ramu tu. Jadi tu jalan motor lain. Iya. Apa yang telah kok? Apa tu kita tu? Selamat Alo Minggu, selamat si tamu mali, Shalom. Kombongan masalah na puang, ladi pemula tu kapenomban tu totemo, na ikanasay solanasang kumua, mintu na kamalabiran, nang lalu lako man na olo na puang matua, ya matu puang talu sang buah banang, tu tontong pamanasa, kuasa pak kamase, siapa apa sakena, tu tayo na upu na, lamintu allo katuanta. Belane kipatongan komi puang, ya mato, ang kitontong matoto, lang kapatonganan, umpudi umpakalabi komi. May komi, mintu kombongan na puang, antapantan parannu-rannu, kanasay tu pangrondongan na puang ulendu imisa panglisuan kada susitu na kuah melada uninana diona puang matua. Mekomita bendan tampudi puang matua lamai papudian 26 Kombongan masalah na puang ta pamula itu kami nombanta. Ya tu kami nombanta lan atu totemo da dirasangan na puang matua ambe. Puang anak sia puang penama sallo. Amin. Amin. Salama lako kita solanasang ludu memintu to masallo. Puang talu sang buah wanang. Urondongki solanasang. Urondong luka kalimi. Kombongan masalah na puang la pada ki bahasa Pak Pudian. Diala lamai pasala 26 aya misa saya laku aya mapeng karwa la di bahasa si sonda-sonda.
O puang sanda tongan nina. Karena Lolang lolang mo sialan sialan na ung katapai puang. Sudina o puang sia sandakna. Sia sudi tu batengku, sia penangku. Belana ia tu kamasokanami diobang lindoku. Sia tonton lolang lang kaman kaman parami. parami. Taeku sang koran len toleko penan. Sia taeku sangayo kalen to belo puduk. Ku kabiri tu kombonganna to umpogau kakadakian. Sia taeku sango koran to tangame kaluk. Ubase itu limangku tanda tasikku masero pindan. Kumane ulilingin inan kemalarami o puang. Angku pak perangian ni pak pudi-pudian. Sia ulilian mintu penggauran kale kalian mi. O puang ku kamali tu inan banuami. Sia inan nani kama atiran mi. Pak pudian 25 ayat 1 ayat misa selaku ayat apa? Aku Pasarei kamu ku paranuan dami tangga ualiku umpama siriku unta yang komi puang taena kasirisa bayari masiripa tuto kelok penaana. Buang pasamboagna bintu lalam beloni ipatudu paramena anggap aporayami biadai manapana tomai kamalolo ami kamu manakuran man kupeangi alobongi. Omongan masalah na puang tabin dan solanasang. Lata perang itu garonto na parenta. Perangi karena puang misa parenta baru kuben komi. Yang tu lasi pakaborok komi susi aku umpakaborok komi. Di gua ambi si pakaborok duka. Yang tu ian nate lananai untandai mintu utau kumua anak gurungku komi. To kesiala mase komi. Masewalimu nakabiri bebasan na Yesus.
kamasay walimu nakabiri tuloy parentana sa elakona. Lanteng kaki ede eta nenek bang tapogau tumpogau apa tang situruk lalam pa aporean na puang lan atu totemo na bengki antu puang rampo tuara unnakui tudio na kasalanta o puang inang tarro ki kanasay kumua lan mintu tengka ke ede eki siya katuangki nenne ekan numpa adik ki penammi ulen du idosa siya kasalangki ta etu maadin laki pembunian di olomi o puang bila nayamo to totemo sa ekan umpama diong pena mangaku dosa kumua. O puang talu sang buah bandang dirumite taumi manasay inang pono tongan penangki una kui dosa siya kasalangki lako kalemi siya lako duka padangki marupa tau pono tongan penangki mengkatoba o puang den naupa anayatu mintuna katuangki maadin lamen dadi kamalabiranmi. Lako kamu tulan kapentuarasan mengaku dosa di pamanasa sulit tu kareba kamasokanan ami mane male mai maatutu kupalai komisalu kadan na puang moy anna susi kaseda tu kasalami manasa lamen bambusa susi ambun makko moy anna mararang susi karamisi manasa lamen mabusang tento bulu domba nakamasay na puang matua. Kombongan masalah na puang na lambiatun na tanis sorong tanda Pak Kamaseta na garonto na usorong penomba di alalam may paapudian 20 nanan aya anan na aya pitu tuna kuah kubase itu limangku tanda tasikku masero pindan umane ulilingi inan pemalarami o puang
Angku Pak Perangyanan, Pak Pudi Pudian, sia unulelean mintu penggauran kale ami ta menani ambok mi tubane. Ambok mitu bane pakaboro, amboi kemelambi landa makare. Ayan ni buana kedi peparemi, tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang. Kula na alo sialang kapitukan, tontong ki mangambo langka sendian. Nape parean patamane melayo, tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang. Tamarusa amboran ibuan tenduka kemodo tu penanda. Maka tampakanna rasa kina ala, tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang. Bande pakaboro, amboi kemelambi landa makare. Ayan di buana kedi peparemi, tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang tama alangna. Tasende urampun pak kutuna puang. Ta masambaya. O ambek ki dau suruga rampokan, usorong penombaki lan pengkarangan, umpatale sukaran nalukmi, mintuna teki ala lamai tuyanan mibengkan. Ipalaku ami pasakke sisola tudiona pakaleki, angki pake situru pak purayami. Pasakke duka itu to umpana ata ilang kombongan, ana penombam sangami. Tarima mi puang belana mintuna teki palaku lan sangami puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin.
mintuna Pak Kamase. Kombongan masalah na puang lata basa siatanan nung tu kadan na puang matua. Tu dia la lamay talo Pak Basan maapem pistal lamay katasuran pasal atalu aya misa sela ko 15. Pak Basan mak penduan lamay Roma pasal 12 aya kasera sela ko aya mak penduang 20 na misa. Na Pak Basan mak pentalun lamay Matius pasal 10 aya 20 misa sela ko aya mak penduang 20 karuan na. Dolo di may latabasa siya latanan nung tekadan na puang matua ta palaku Pak tunduan ta mas sambayang. Rampokan umpakendek kurean sumanga aki mati olo mala abimi o puang ambek mamasilan suruga. Kurre sumanga atu mamasemi tunen epayan siya tontong kisading lalu mintu aagan katuangki. Pangrondong mi opung tumangka unanta akan langkalingkangki. Angki maadin rampo si pulung la menomba la umpudi tu sangami lan inan kabusunganmi. Pasak ke kano puang. Dino pak neto kadang mi kibasa sila kirangi atu yate. Maadin laki nanu ang kitandai tu patu borongo na lang katuangki. Ami pamatoto akan aki tontong umpogoi situru lalan pa aporayami. Lastangan na puang ki pongesu kirampo mas sambayang. Amin. Kombongan masalah anak puang bunga anak Pak Basanta ia lamay katasuran pasal atalu aya misa salako aya ana ma 15. Kalau dalam bahasa Indonesia keluaran pasal 3.
Nako tu kadan na puang, ia tu Musa ulai bembe sia dombana Yitro matusanna tomina dio Midian. Dempisan tonna bait bembe sia dombana ulendui padang pengalaran. Rampomi lako buntunna puang matua di sanga Horeb. Umpombo mi kalena tu malaika na puang susi duku apilan duri sang kombong. Mangami untiroi to duri mak lana-lana apatai nakandei api. Natangami Musa lampenana lama lena laku untiroi tu apa kalle kalian ia to. Apai natai na mampu tutok duri ia to. Ya to natiroi puang tu Musa lasai untiroi. Metama mi puang matua lako lan mai to duri ia to. Nakua Musa, Musa. Bali mi nakua iyo puang. Maka demi puang lako nakua, kamreke imai, alai itu sepatumu, belana ia tu muni bendan, padang maindan. Sia nako duka pa, aku mote tu kapenomban ambemu. Ia mo tu kapenomban Abraham, sia kapenomban Ishak, sia kapenomban Yakub. Nabungko mi Musa tulindona, pelan nama taku untiro puang matua. Maka demi tu puang nakua, utiro tongam mo tu kamandasan rampo lakok taungku dio Mesir. Siaku rangi mo sarroan napubuat mintu bandoro masarangna. Siaku isan tongam mo tu mintu kama parisanna. Yamoto kusonglo lau rampanan ni lan mai kuasanna to Mesir. Si ausalan ni tasu lan mai tondok ia te lako misa tondok melo sia kalua. Ya matu misa tondok sebo panganduna sia tani enoan. Dunapa tondoki to kanan sia to Het, sia to Amori, sia to Feris, sia to Hewi na to Yebus. Tongan na ia tu sarrona to Israel rampo mo lako kaleku. Siaku tiro mo tu pakario-rio nagaoran ni to Mesir. Tu tau ia to mai. Ia mo to mai mo ko angkuswa ko male menolo lako Firaun. Amusalan ni sun lan mai tondok Mesir tu taungku ia mo tu to Israel. Maka demi tu Musa lako puang matua nakua, tahu apa rate? Angkulam penoloi Firaun. Siala usolan to Israel tasu lam mai tondok Mesir. Maka demi tu puang matua nakua, inang lako rondong ko. Siya mote tuladari misa tanda lako kalemu. Umua aku usuako. Yang musolan ni tasu tu bangsa ia to lan mai Mesir. Lami nomba komi langampuang matua dao tanete iate. Maka demi tu Musa lako puang matua nakua, yake rampo na lako to Israel. Angku makada lako kumua, aku te nasua kapenomban nenek todolomi, saya lako kalemi. Anna mekutana tu tau ia tomai nakua minda rasanganna. Napa lako pebalian lako kalena? Maka demi tu puang matua lako Musa nakua, aku den tu inang denna. Sia nakua pa, susite lamu pokada lako to Israel. Semua aku den tu usuana saya lako kalemi. Maka demi tu puang matua lako Musa nakua, susimo lamu pokada lako to Israel. Semua ya tu puang kapenomban nenek todolomi. Yamo kapenomban Abraham, Ishak na Yakub, usuana saya lako kalemi, sia nakua, yamo te tusangangku, tontong saya lakona, sia sanga yamo te
tumi siosoi laus sabuna. Yang karena puang to, amin. Ia tu pabasan surah maratu ma penduan. Ialah lamai Roma pasal 62 angka kasera saya laku angka 20 misa. Roma pasal 62 angka kasera saya laku angka 20 misa. Nakua kadang napuang ia tu kasia lamasean pasiolanan ni kamalamburan. Kagi igi tu kadakena laka lako komi melona. Lan kasia lamasean mi sang siluram mi pantan lasi pakoboro komi siada mi di doloi si pekataberan. Da milangga lan sarami paparruki tu penami mengkaulo kami lakopuang sende komi diona ranuammi maatan penakomi lan kama perisan ya batta lan kapasambayangan rokoi tu kekuranganna to masallo sia matinuru komi untuk ratu tahu palakuan ni kamauparan tutom pakaririo komi palakuan ni kamuparan siada mi tampak kiropu tahu pada parannu komi to parannu sia pada tumangi komi to tumangi si sangina komi solami kami kabari apa madawan sangadinna sikadamak komi tobitti dami sanga kalemi manarang dami pasipakkan kakarakean lakomisa duka tahu karitutui tu kameloan dio tingayona tahu ya kemadin ni para mi pabelammi la sikadamak komi tahu Pak kaboroku da anak kamu kalena ma pasi balaran sangadinna pakampai kasengkian na puang matua belana den di sura kumua aku mpoisan ni tu pepakkan aku mote tulom papakkan ni kadan na puang sangadinna ya ketang dia tutong kabiri ko benni kande ya ke marangi pairui belanna ya ke mupogawi susito butung toruaya mu toporan ni dao ulunna dan taloiko kakadakean sangadinna taloi tu kakadakean diona kameloan susi moto tu karena puang haleluya. Matius pasal 10 ayat 20 misa saya lako 20 kadua. Bunga anak puang Yesu umpak pesanan kama parisanna. Randuku ton na yato na pak pesanan mi Yesu lako anak gurunna kumua sipatu lalau lako Yerusalem. Anna perasai buda parri dio mai pekamberan sio dio mai pangulu tomina sia pandita sura. Naurungan ni dipatei na dipamalimbangun sule ton na Allah ma pentalun. Na tambay misa mi Petrus na paranduk ki untaatan ni nakua na pamambela-bela ya puang matua to puang
Tak maro yan naladadi lako kalemi tu iyan na to. Apa memboko tu Yesu anak wala ko Petrus. Palay ko lako boko aku ede atabuletuk. Iko memisa atula untumang anak. Belan na tangnya dio na puang matua muinana sangadina dio na tolino. Tona iya to na kuami Yesu lako anak gurunna. Ya kedin ni tau lamurai undi urundu na. Lau saabiangang kalena siunendekan kayu piataana naundi urundu na. Bela na minda lamurai ungkatirin nai katuan na. Ia mula kapaaden katuan. Apa minda tu kapaaden katuan na tu belan na aku. Ia mula kabuutui katuan. Belan na apa rala na pomau pa tau. Moy nasang italino. Apa karugian dia tanna. Batu apa ratu sipatu lana sorong tau. Lana sondan dia tanna. Belan na iya tu anak rampan dilino. Lasay na kabu kamalabiran na ambena. Naturu mintu malekaana. Atu iya to. Patan lana papakan ni lako tau si tinaya penggauran na. Tongan na tongan kukua mati. Den batu pira tutoke eda indete. Tutay na lasi kita kamatean. Kita epi na kita itu anak rampan dilino. Saya umpotoding kamalabiran tanda kadatuan na. Rampo malambe na kadan na puang matua. Tukuba salantanga tangata solanasang. Na minda ratu digente eto mopa ya moto kita solanasang. Tunabe siapa atu puang matua. Umperang itu kadan na laadi pi ketapogawi lalu mintu tengka ke edeta. Kurre sumanga apuang. Kombongan masalah na puang bunga-bunga na kekuat salama si tamu malik paiman simanta kaboro lako kita solanasang cuma adin rampo lan banua kamusungan na puang matua sia yaduka tu sang siluran tu pada diolu ongan banua si misa-misa anak ya tetal lupa abasan nina lah di pepenggaronto lan Pak Abasan Matius. Lan misa akada laku bahasa Indonesia semua belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Yani di Palembang Taman Satoraya ikua melada uninana diona puang amatua. Ya tong kulan nandung ite kada iya teh baitang palambi ina ya moto laku sederhanakan sidik kumua lamelada aki untangai apa tunatanga anak puang lamelada aki untangai tu diona tanan penan na puang pa tu diona apa tulana panaata puang lako kaleta oh susi tu sederhana na lan pak nanungan ninggulendo mangka di pokada siya di pulelian tu diona kapangakuan na Petrus umana ko Petrus mengaku kumua ya to namagutan na Yesu lako nakwa mindarate nakwa Petrus so mbali nakwa kamu mo tupuang
kamu mau tu Mesias, kamu mau tu anak-anak puang matontongan. Ya. Engkau adalah Kristus Mesias, anak Allah yang hidup. Maadin sundio podukuna Petrus tekada ia te belanna nakatapai ilan penanna ulendu imata kapatongananna anna maadin numpatongan ni kumuya te tahu sesolan ia mau puang ia mau Mesias. Apalan pa abasan nattu totemo yato nama akada tu pong Yesu umpa apesanan ni tu dio na agang kamaparisan tulanolay ya kumua lamalela ko Yerusalem laun nolay kamaparisan lamate apa lama malimbangun to nalo mak pentalun yato narangi Petrus te ada tambah itu pong Yesu na kuha hindi komi. Nakuha tu Petrus nakuha, oh, na kamu te anak-anak puang, kamu te Mesias. On nalabiso ya dah dilaku kalemi te payate. Yan tatiroy ya padadi at tuyato tu naalami Petrus. Kukulam pokaday kumua ya tubu utulan penan na Petrus. Buot lang tanga na Petrus tanga atolino. Iya te Petrus tayo na sula melada tiroy. Studio na tanan penan na puang. Apa tu natanga apuang? Apa yang Allah rencanakan di dalam karya keselamatan tumangkan na pula lempung Yesu nina. Ya tu Petrus la abi fokus ya lako tangga misanna saba anak kuah oh masa bisa misa abuang una lebih so ya leta karirun na ya makuasa ya kusanga ya tiapa nasaading Petrus atu ya to lampa basan nina nasaading eduka Musa ya kita tira lang kata suran. Apa tu dari tu natambay punga matua tu Musa. Musa male ko may? Male kalau ko tondo ko masiri? Male ko rampanan ni tutongko. Taba lendo udik ka mapariin na tutong na. Ya mo tu Israel. Dia tondo ko masiri at tu yato. Ya tu Musa to narangi to. Susibasya Petrus. Tangaan na ito napake. Nakuha min akala ko, mindar ako dikate. Saya ini siapa? Saya tidak punya kemampuan. Ragu-ragu. Bata tu penanna. Naku mindon ako te, kula bisa lamalala ako, lameng hadap, lamen nolo ako piraun. Lamalum pokaran nito Israel kumuha ako mo te, tuto na suwa puang laum rampanan komisun lameton ko masiri. Panako puang. Aku tuh rondong ko, aku tuh suako, aku dukala rondong ko. Ya, sabak ya to natu ya to, ya te Musa, mahlem palay yang kalian namang kapapatian. Jadi pasti didaka-daka. Yang mo to situng mataku uduka, mataku lah mahlem innolo lako piraun. Apa kadan na puang rampo lako kalian aku mua, ada amu mataku, aku tuh rondong ko. Ya mo tetumpa kapua penanna Musa an nama adin male menolo lako Firaun siya male si Tiro to Israel dia tondok masiri. Ya nina to nama akada to Petrus lako buang Yesu.
Apa tu pebalin na pung Yesu? No so malay kalau kau bokok aku. Dia tebuletuk. Tanya Petrus tu na sanga dia tebuletuk. Ye te tanga ana Petrus. Na kuai ikomote tu launtumang anak. Ikomote tu lamenda di batu katitodoan, batu sandungan untuk pemenuhan karya penyelamatan di dalam Kristus. Napakilala puang kumua dino pa anaya te Petrus melada untangaran nih. Pak tu di kompok ada di kau nina, ya na di nana berarti di tangga ya. Di nana di tangaran. Apa tu patu borongona? Tua pada di langkatuan ta. Nailoran ni puang adadi. Sabat akan saya kumua mintu ulah tu napis senasang ya puang. Kombongan masalah na puang. Yake tapi saat ini ngilang katuan ta kusanga tangiara Petrus manna tangnya dukara Musa manna tun nolai ti akannya teh kusanga kita solanasan nen ebang bata tu penanta sia biasa ya kamu tangan kaleta tuta sabtuan biasa tak kalupai si biasa tak takilalai kumua oh dennya pala itu puang tumpin atau kamatotoran sa kamawatangan niya to lang kalingkang katuan nenne ebang den tu agan niya te sa pembuda-buda siya tontong makarra atau penanta saya lako paaporayan taya tudadi tangnya Pak Porayan na puang. Tangnya Petrus man na tung katapay. Meyakini. Kumuaya tu Yesu ya mo puang. Kita solanasang. Nakatapay mo penanta. Kumuanang iya mo itu puang rampan dilino. Rampo. Lompa salama ki solanasang. Ya mo to. Namintuon na tuwa padadi lanteng kakede eta maadil tatay Romelo kita belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah pananungan minggu lendo umpukade tu diona apa tu tanam penan na puang alako kita apa rencana Allah bagi hidup kita tak esenga anayamo tu kamarampasan damai sejahtera. Jadi segala sesuatu yang Tuhan buat itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Oyari kumua, langkah lingkang katuanta tidak begitu berjalan mulus. Nen ebangke lan kamabandaran katuan. Bahkan ya di kuah kadang ranggang atongan tu penanta laka aturan nutongan miki belan nonolai katuan ya telenduk mapandingina ya mapanding di sini diartikan nepokada pongan aku muah lompas sangki IKP atak bukan berarti bahwa yang nama pandingi dimaksud ya teh tanya ki misalnya kan dek itu otokula dan ladai di kuma pandingin tangnya to. Bagaimana kita menyangkal diri? Itulah konsekuensi mengikut Kristus. Lamelada aki uninana, lamelada aki untangaran apa tuh natangaran puang? Kamarampasan, kamelonan, sudah dilangkatuan tah. Ya jadi kita akan berpikiran positif. Selalu berpikiran positif setiap apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Walaupun sangat menyakitkan menjalaninya. Tetapi di balik itu ada rencana Tuhan yang ingin dinyatakan. Ya ke sulay kita atau umban ako kalingkang katuan nate
tahun na puang Ayub. Misa to tuo maabu lolong tongan dio lo na puang. Paneloran puang tu dia tabule tuku usobay. Nauji. Apa tu dadi? Tapu barang ngapan na. Tapu batik na. Mintu apa dio kalena tak enasa ngamo. Naroso dia tabule. Tak emo sanga manena siya senga apa? Apa tatiro kumoy te Ayub. Tontong tuo bantang lang kapatonganan na. Matumbay. Dalam na nakanasay siya nakatapay mo. Nakatapay ito puang kumoyate Kristo nangayamo ya puang sa Jerusalem. Mo yang kumakareorio, mo na mapanding itu katuangku. Apa undin na kita akan mendapatkan apa? Mahkota kemuliaan yang dijanjikan Bapa kepada kita, dan itu yang kita idam-idamkan. Kumbungan masalah na puang kusangat ang yaman na Ayub tulaton tong bantang. Kita solanasang latontong ti ibantang, latontong ti matoto, ke tontong duka ki mak ranuanan. Mak ranuanan siya maapasare lako puang. Ya tu tanga ata, ya tu tanga anak puang si salah. Nako puangan ini aku mua, lamelada aki. Laun tanga adu itu apa na tanga anak puang, untang nggak kameluan. Umbana ko tak bisa untang itu dia na kameluan. Na bisa kita tampu itu dia na kakinan. Hikmat. Yan na din kina. Pasti kita akan bisa melihat setiap karya Tuhan. Setiap maksud Tuhan, bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang ingin dinyatakan. Bayi sesudu kamu tahu nak nampak datu dau nina lan pak pasan Mazmur lenduk duka mandasan nakatuan nate dau datu dau pako nang tontong duka bang ya mak pasare lako puang maka da pole mitu Rasul Paulus rampo mak pakilala lako tau Jeroma ya tu yang saya petik dari pembacaan ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, lompa kilala ki ikumua kamasay itu walimmu, kamasay itu tong kabiri ikomi. Oh ya bang mau tulah tetangga. Dapatkah kita lakukan hal seperti ini? Tidak, susah sekali. Masuk stalio. Bahkan ketika kita mendengar kalimat ini, oh tak na bisa indoya nang mangkan ada jama-jama tuk pula more otak la abira si jama-jama dukana. Ya tetangga Tolino. Pak mak pakilala tu Rasul Paulus, na pakilala tu tahun na Jeroma. Umua inang la tontong komisi alamasi, la tontong komisi kamasian. Moy walimmu moy tong kabir iko, la tontong mu kamasi. Mintu na te kukua maadin bisa tapogau. Yung tayang ki kakinan lu dia may puang. Memohon hikmat kepada Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa melakukan hal ini. Laku tampak itu Pak Nandungan atau ya teh. Jadi den misa ulelian. Ya teh uleliannya teh kok kita sudah tangga ida kok. Jadi den to si tanda-tandan disanga sampai. Ya pasti to ya teh. Sampai. Ya teh sampai den to si tanda-tandan. Ya. Den pisan tu dapat tamales sumalong-malong. Balik sumalong-malong, dia misa apa alak, pai pa alka buda tananan teh, buda kabubuhan, ya. Marah sambang sama ulelian, tak enak sadar tuh sampai titodo ternyata apa? Dem bualau kapuliu, kita dem bualau toh, labu, titodo, to banget tuh sampai.
Tapi ya tanda tahu bang kuah, ya aku bayangkan nang lana ko tuh cewek dan aku hati-hati sayang. Nah, yakin adalah si Bali mama adin nang lana ko ya tuh cewek dan aku, weh umpam panan ni matamu. Aku sangat tak senada di langkatuan tak kita toh. Ya tuh nato bang, nangkara ni cewek ena, selantanga ana sampai kumua. Oh, ya tindelau, bualau. Batangan ya sibit tiga rile malepolo mimen apa meroro kapua tubuan na taoyen na podo ipong tu wala malam itu sampai na istirahat jong garonto obarana kalau cewek enak mars sama ulelian tobang adu komi te buah barana kok ana ruatu lilongan na kok pitir ke buah barana ada teh kirarai wah langsung selampenan na sampai kumu wah mangkana atenina ya telau ken na lada dia lado barana kula ada dia apa maadin pingsan maadin duka ben na mate na tobang ni bolo kapolio selampenan na sampai kumua iya tuh kuang matua natandai na sa ngayon puang umpasinan ni Nana. Dia sungguh sadar bahwa Tuhan itu adil. Ini cerita ini akan menjadi perenungan kita ketika kita akan pulang ke rumah. Puang rondong di Solanasang. Amin. Di benat tuh pokal grup gamara si Kaelo na pudi pung matua.
Kure semangat tu Pak Pudi-pudian mangka di pakendek dan Pak napuang di pakalabi. La tatole siumpuk pung matua ta parapa itu penan tata masambayang. Itole tukku rampom pemadiungan penangki dio olah malabi imi opuang matua ambek mamasilan seruga. Kure sumanga tu mamasemi Pak Kaboro omi. Tumang kami papayan lako kami tommi. Nibengkan atu melo. Kinai rampo menomba pudi tu sangami. Siamang kadu kamu opuang kirangi tukada masokan ni. Kamu opuang kiran nun tula tontong umpama totok kan. Lompas sake tu katuang ki opuang. Dino pa anayate kadami mangka kirangi. Lama adin laki pogau. Lalu mintu sulapa akatuang ki. Kung ambek mamasalan seruga. Ipasamayan opung atu taumi. Tuma adin rampo menomba. Mitar usia mitandai opuang tukatuan ki simisa-misa aki. Kamu lepas sakit kan opuang. Lompa matoto kan laun nangke itu mintu pengkarangan mangka di patagerang kan. Lajo nalu inan jamang ki simisa-misa aki. La abe deka opuang tulang kombong ammi. Deno pa angki tontong bantang moyan na buutu tuma rupa-rupa agan nang katuan iya teh apa nakartapai mo penangki kumua inang kamu tupuang kamu mo tu umpamatoto kan tak milan nilorang kan ya moto opuang kirampo mak pasare lako olo malabi ini. Ipasamayan opuang tu Tommy tuwatu yate lan kamalaman batang kale bila nasakit tunti itin katuan na. Kamu lamendadi datoro tangka kitanan laumpas sakai opuang anna maadin pistan denat tu lamaleke dia may sakit tunti itini. Kipas sambayan do ko opuang tu sang silurangki tomatuangki mintu rapo talangki tu membela di may kami. Kamu tula tontong umpas sakke kamu lu tula tontong untundi lalu mintu katuan na anna lang katuan iya teo puang nang mati man na kamu olomi tontong kipakende ke tudio na Pak Pudian siya di pangkiran puang ambek mamasela seruga ki pasamayan opuang tu Tommy lante kombongan toma akamayam mi opuang pandita lapenatua kamu opo la umpas sakke benni kamatotoran benni kakinan nama adin usoyanan meloy tu apa di patageran nih nah lan nama itu opuang sangam itu dipudi sa dipangke puang ambek mamasalan seruga ipas sambayangan tu tomo opuang tuat tu totemo marastan undaga zaman bukaran nilalan opuang dan opak pisan atu anna apa melo itu zaman na lan na iya to opuang kadipudian sa kadipangkeran tontong lada pakendek mati olo mala abi imi
Opuang ambek mamaselan surga ipas sambayangan tu Tommy lan atu minggu atu laki tingayo lako tu umpeng kilalai allo kadadian sia allo nani mentama tananan dapo kamu opuang lo umben ni kamalaga-lagaran ana tontong masak ke mairi ulingkang katuan tu ni kamasen siapi opuang. Opuang ambek mamasalan seruga yake uku ite kamenombangki atau totemo pantan la sudah kan lako ongan banungki si misa aki kiranon kumua kamu la usisolangkan opuang angkiram pemana apa anna dio ongan banuangki tontong komi laki pudi selaki pakala abi ilang tengkak edeki buda pa opuang tu lakiando mati olo malabi imi dolo jumesun dipudukki nang dolo mitandai semikanapa imo opuang yang mote tu pas sambayangki tuki sorong umpote sangan napuang ke pungesu tumangkau nadai kama sambayang atu nakua ombe kido suruga ipalaku na dipakala abi itu sangami na patalo tu parentami na dari tu pak poremi lantilino susido suruga bengkan silasan na kikande aloyate siapa ada itu salah budangki susi kami pagari salana atau kesalahan lako kaleki siada melorangkan di roso sangadin narinding pala akan dak narandangkan dia tabulituk belana kamu nampui parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin. Taben dan solanasang ta perang itu peturona katuan baru tunakua apa membokok tu Yesu nakua lako Petrus palai ko lako bokok aku dia tabulituk iko momisa atula untumang anak belenna tangnya dio na puang matua tumuinana sangarinna diona tolino napasak ke mo puang
alona puang nang lana solana tama suruga malabina tontong nanarondo Yesu puangku Rolan kaleku lan mo Yesu totong kolan rondo sae lakona den mo bebasana pangaluna Kombongan masalah na puang malam mo kami uling kay katuan mi ami tontong mapatongan kumua buang matua iya mo puang talu sanga buah panang tula tontong usi solangki siya tapakalabi itu puang lalu minto katuanta sadiakanlah tuo mapatongan kumua puang matua ia mau puang talu sang banlang la tontong usi solangkan sia sadiakan umpogau mintu pak poren mi puang sorongan mila ko ulo na puang matua tu penami ami tarima itu pak pasakena na puang mora pasakke ki isya katirin naiki na puang mora parangi ki lindona siya ko katuruturu iki na puang mara patiruang ki lindo masokan na siya pasiria ki kamarampasan. Dimohon perhatiannya sejenak bagi kita semua untuk kita bersama-sama mendengarkan penekanan warta jemaat kita pada minggu sepekan ini, dan saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Julianto Barto Pakula, yang telah melayani kita pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati semua pelayanan kita. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pembelajaran tersebut. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 September 2023 pada ibadah jam 9. Atas nama Rianti Allegra Pania Bata, anak dari Bapak Irvanto Bata dan Ibu Diah Puspita. Peruntukan pundi 4. Pada tanggal 17 September 2023 diperuntukkan untuk komprensi PPGT Klasis Pulau Jawa. Sedangkan pada tanggal 24 September diperuntukkan untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Sidoarjo
Warta SMGT. Dalam rangka menuju persidangan SMGT KPJ yang akan dilaksanakan pada 10 Oktober, maka panitia persidangan akan melakukan aksi pencarian dana di Jemaat Keramat pada tanggal 10 September 2023. Penjualan berupa piong dukubai seharga 250.000 per lampa. Mohon dukungan warga jemaat. Warta PKB, mohon perhatian bagi kaum bapak bahwa akan diadakan rapat pengurus PKB yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 September 2023 jam 11.30 sesudah ibadah kedua. Bertempat di ruang serbaguna dengan agenda evaluasi kedua program kerja tahun 2023. Untuk ibadah keluarga dan ibadah PWGT mohon kita bersama-sama memperhatikan di warta jemaat. Kita juga bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat kita yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kesehatan dan panjang umur. Dan berita sakit, kita dukung juga di dalam doa buat anggota jemaat kita yang sakit, kiranya Tuhan yang menyempurnakan semua pengobatan dan penyembuhan. Demikianlah penekanan warta jemaat kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan di dalam warta jemaat ini. Untuk koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU, atau majelis gereja. Terima kasih. Kombongan masalah na puang rampuran dan namo tu kami membanta atu yate. Padahal sule miki lako onanta ungkoli kilalanta. Na itu penanian tulan nanta ki sule gama tu pake tu atu na bengko puang. Itu aku na bengko puangku, katuanganmu tentu bunga. Ayu na buntong langkah kawanmu, maka masih menatang leluhur. Aku bertentang ilang terino, itu mabalor. Kepada mak roko kuliah, kepada makende kurre semangat langan puang matua. Selamat lo minggu, puang upasake ki solanasu.